Natural laang ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wano agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Aday ta, inturugan ti anak ko. Kaya't ko payasak saglutan, bayat ti pan naturog na. Kaya't ko nga ipapas ti mga arakop kan ko na. Dua pa'y lang titawan na. Nagubing pa iti anak ko. Sige anak, iturog mo lang. Adalaang dito'y ni Mami. Amo ka di mon tumalagip dagito yakan nito anak ko. Ngamjak kaya tasayangan ditunggal ka dito. Anay paay kanya kakadwa ka. Ngada ka hidisibay ko. Ni Rafael siguro tidimtang. Ipaida ka pa anak ha? Asikaswag pa ni Daddy. Aday ta, naidasar konti ka ng Rafael. Saanan ang masapon nga aramidam ti kastoy. Kabalak nga si kasun ti bagik. Kaya't ka lang ba't kasi kasuhan? Awan ti makita ka maditir aramita. Panawan nak nga rodan, ingka maturugan. Rafael? Adalaman ti rapi Sige nga Rod. Panawan ka pa'y. Di naman la dinamag no api an rabyanak. Sa bagay, husto lang, tapno awanen ti parikot ko. Inton bigatan na makawidak, Fiona. Di na ko narayan na sumangpot inton rabi Kasta ka di? Adayo ti location ti project mi. Isa maturugak to ni site. Sige. Sika ti makaam mo, Rafael. Sige, sumrek ako nito opisina. Mamang, da kayo man pa'y ti makaamo kini baby. Adalabiit papanak. Papanam ka di anak ko. Sarakag ti may sagayim ko, mamang. Agawid ka matla dagos Ang mga no agsangit ti anak mo katjak mapasardeng. Wan, mamang. Nasaysaya at kumano mga ala kayon iti yaya na. Tapno saan ka una yan amarigatan ang mga awir iti anak yo. Nagresign nakmatan iti trabaho, mamang. Kaya't ko nga ipapas ti mga sikaso iti anak ko. Iso nga, awan ti parikot. Nga uray marigatanak. Taagen enjoy akmat ang mga asikaso iti anak ko.
Laklakit din no saan ka na makaumay diti pagnanaedak, Rafael. Apay ko maadyak makaumay ngay. Nanya timbagak, iso nga ro titong palak. Nang ronakat, inaldo akailiw ka. Kuma, datan ti agdan na. Panawa mo ti asawam. Amo mo ta sana mabalin, tad anak mi. Di alam mo ti anak nyo, tadatan ti akin anak. Basta panawa mo ti asawam, Rafael. Kaya't ka makitkita ka na yun. Sanon nga awidan da di Fiona. Sana bale. Dumteng tumutlaang di kanito datatagdan na. Asikaswag to ti may papaniti annulment mi. Kano pa'y amalpas day nga annulment, no di mo matrugrug yan? Asikaswag ton, di kagdanag. Kukwanak to ni tagdan na yun. Okay. Urayak nga rod amalpas day nga annulment. Kayat ko, agkalay satan tumatan, tapno siyak ton ti legal wife mo, Rafael. Kumusta ka, Fiona? Kastoy, Marco? Okay lang. Are you sure? Fiona, nawaya ka amang iba kakanyak na nyaman di marikrik nam. Amumot anak kasaganak anong nagkitan nyaman na pakarikutam. Thank you, Marco, ha? Nagsayat ka. Agyaman nagta. Adda ka kanayon na dumdumag kanyak. Gaputaan mo kakasapulam dayta. Si kantumot nyamin. Di mo kaya't atong palindag ita advices ko. Saan na masapul? Kabaulak, Marco? Para manumudlangin ti amin. Diyak kaya't apakaroon ti sitwasyon. Sakbay, tinaituding akan ito. Agawid akon, Myla. Anyamot tan. Diyak pa'y na ipapas ti iliw ko kan ka. Pumanaw ka manan. Apay ngamin nga awidan pa lang day di Fiona. Adda anak mi kini Fiona, Myla. Kaili ko mo di anak ko, Isungarod ako nakapanawa mo ni Fiona. Tadatan ti agdan na. Kat alaw mo di anak yo, tadatan ti akin anak. Sana bale, madanon tulad ta dayta. Ngem no ita, masapol na gawid akpay. Okay. Anya pa'y nga rod ngay. Amok mo't adikan tumot la malapdan. Basta awagan nakakanayon, ha? Wen, di kagdanag. Awagan ganto. Urayak ti kanito nga umay ka manan diti pagnanaedak. Di ka pala nakapampanaw. Kailiw ka manan, Rafael. Agyaman nagtanauray kamutlangan na sumangpot, Rafael. Nakaring ka pailaan? Idin to ta adalaman tirabi? Inururay ka kami na talaga. Nangan ka ka din? Kayat mo tamang idasara kiti kanam? Fiona. Ala, umay ka. Idasaran ka iti kanam. Amok amabisin kan, tanagga po ka pa iti biyahe. Fiona, apay nga aramidam ti kastoy. Ha? Anya ka din day tadamdamagam. Natural nga ramidag da ito'y parakan ka, ta agasawa ta. Obligasyon ko ti mga sikasukan ka. Fiona? Mabit lang, ha? Isagana kun ti kanam. Mabit lang. Ha? Adda ka di pa'y ibagam? Saan na masapol ha pagserbian na kabalak na si Kaswan ti bagi. Ingka maturugan, Fiona.
Kunaklakit din naon man ti oras mo kanya kita. Agpasugnod ako man, Rafael. Ni, saan Saan ka nagpaspasugnod? Kasano, Rafael? Kita am ti simra kiti restaurant. Ni Fiona ti simrek diti restaurant ket adapay kadwa na kalalaki. Alalayan pa'y ti lalaki akadwana. Ti awanan bain a babae. Adamot gayam lalaki na. Oh, di mo kunaan nga agimon ka. Makapasakit ka mo titirik na. Mayla, No kayat mo, agpakita tamot ka dakwada. Iparupat ka ni Fiona asaan mo apagan ano. Okay lang kan ka nga uray agsusugpon dagiti lalaki na. saan? Pumanaw tan dito Napukawan ti ganas ko amangan. Di ka man tan matagtagari, Fiona. Itay pa asang sangum ti inorder ta ka nam. Ngam di mo matlagarawanan. Saan ka lang man na pinilit nga may dito restaurant? Amok ka nakitam tinakitak. Iso saan ka na matagtagari. Diya ka mo ti marik na kita. Diya kaya tagpanunot iti madimar ko. Kaya't kung ang lilawan ti mismo apagik. Gapu iti nakita. Ngam... Nagsakit. Nakita ka mismo. Ag-holding hands dahi ti babae. Arimwar di ti restaurant. Pilpilitan nga ilimliman kan kwa na ti sitwasyon ko. Lumablaban na kaasisyak. Tadyak kaya ta maimatangan. Di pa nagladingit na. Nagbindot ang gayam. Hindi pa nagipapan. Saan gagladingit ti asawa? Takay kayat na pa'y siguron. Numapukawak. Fiona. Sinimiyagak pailang. Insukat na kun. Nagsakit, Marco. Jak ay lawlawag ti sakit. Amarikrik na kita. Doble ang sakit. Di marikrik na. Ne, adda ka matgayam diti salas, Rafael. Kunak no adda ka pa'y langin di opisinam. Kumusta ti naggapwam? Nag-enjoy ka kadi? Nagragsak ka? Nalaing ka mo tamang ilamang iti pudno nga aramid mo, anya? Simpleng manloloko ka? Anya ka din day tangay pagpakam. Di ka ba naging didiam mo, Fiona? Amok nga amom no niya ti kayat ko asawan. Rafael. Padag ko na, kasayaatan no mangi file tan iti annulment, tap no mawayawayaan tan nagpadpada. Anya? Saan kan anaragsak iti danak? Saan ka di? Iso nga absina talangan.
Diya ka mo ti magpagam, Rafael. Nalawag mo tinangag mo. Agsinatan. Kasta ti kasaya ata na maaramid kadata. Tapno may pamaysamong ti lalaki akasinsinnarak mo. Mabalin ka di ngagpalabas ta pa iti 2 bulan. Sakbay nga ag-file ka iti annulment. Anya? Di ka agdanag. Kalpasan data. Mabalin mo nga rami identi kay kayat mo, Rafael. Nawaya kan ton. Dahita lang tikid-kidawakan ka. 2 bulan lang, Rafael. Ipagpagapuman lang. Iti anak ta. Pagtaytaya ka nakalaan ka dagiti dakulap mo, Rafael. Patpatsyumat na di babae. Rafael, anya ka kadi. Imay ka kadila ang dito ayan ko tapno aginom ka? Baybayan naklaing Myla. Kaya't kutek bartek. Apay, di mo malipatan tinakita ta iti restaurant? Isong agpaspasanaan ka? Kunak man no di mo na ayatan da di afyona. Isong arod nga da relasyon ta. Ta saan kan anaragsak iti danana. Adda nakitam kanyak nga awan kan kuana. Siyak itan ti ayan ti ragsak mo, Rafael. Mabalin ka di Myla, sumardeng kan. Di mo nayunan ti pampananutek. Asawak pa ilaang ni Fiona. Jak maklon ti panang rugit na iti ulo. No kasta nga rod, di mo tungtong palan ti imbagana kan ka nga agpalabas kayo iti 2 bulan. Sakbay nga agfile ka iti annulment. Anya pa ilaga po nga urayam dayta ka nito. Delaying tactics na laangan dayta. Panawam kit din tadatan ti agdan na. Di mo kunaan, akaba alam pa lang ti makidan na kan kuana, idinto tanasagi din ti sabali a lalaki. Narugitan ni Fiona, Rafael. Apay at imbagbaga kanyak ti anak ko ti pudno a kasasaan na. Patsak agumura kanyak ti gayam ko. Gapoy ti impudnok kada kayo, ma'am. Ngam asyanak una yan ka ni Fiona. Bukbukudan na amin ng asakit kan laddaang. Ayat na lang nga awan ti maperwisyo. Gapot muna nga awanan ti sabali at turungan na. Ar-aram hidak mo ti amin na kabaulak, ma'am. Ngam, agpatinggamot ti kabaulak. Marco, Barok. Panagkunak, ma'am. Ipakita yung latakas laawan ti amuyo. Tapno sana kumapoy ti riknana. Taging ka ita. Lumablaban pa ilang ti anak yo, ma'am. Sige, matungpal, Barok. Agyaman ako na kan ka. Mariknak ti panangilalam iti anak ko. Naimbaglakit din, taada ka na singad agayam na. Amabalin ng asitgan iti anyaman akan ito. Akasapulan na ti tulong. Kan panarabay, gapu iti kasasaad na.
Nakatugaw ni Fiona iti tugaw at tumba-tumba. Bayat anak kapaklub ti anak na iti barukong na nakaturog. Awan na pulos ti pakakitaan iti pudno a pagdaldalanan ti anak ko. Kaslay papapas nan ti magas asikaso iti anak na. Nagtibker ti anak ko. Sulsuluan na ti amin. Ayat na laang nga awan ti sabali ang maapektaran. Saan aron mga makita na ti panagsangsangit ko? Diyak kaya't ako mapsot tirik na. Fiona, iha. Ha? Mamang, adda kayo matgayam dita? Imalatiwak diti balayo, iha. Kaya't kayo ngamin makita iti apukok. Nahala, iyagmon ti anak mo. Amo ka nabanog kan ang mga wawer kan ko, ana. Diyak tumarik na ti bannog ko, mamang. Kaya't ko nga ipapas ti mga awir iti anak ko. Bayat nga dapay gundaway ko. Fiona, iha. Kaya't ko, marik na ti bara ti pamatag ko kan ko, ana. Bayat anak kapaklabi ti parukong ko. Kaya't ko marik na ti pitik ti pusok. Nupay amok adinanton malagip. Iti panagdakkel na. Fiona. Mamang, apa yan? Pagkawanan na jakon mailibad anak ko. Dagdag sa noonay ngaminan ti barukong ko. Mamang? Amo kon ti amin. Imbaga kanyak ni Marco agayem mo. Sana rin mga sulwam ti amin, anak. Amo ka no nasakit kanyak. Doble pa'y ti sakit amarikrik na mita. Bayat nga rarak ko ti anak mo. Dahito tilikliklik ka kapagtang, mamang. Ti makita ngagluha kayo itinakana. Isong aging gay ti kabalak. Diyak kaya't amaamuan niyo. Anak ko. Nagsakit, mama. Nagsakit. Kaya't ko pa'y makita ti panagdakal ti anak ko. Kaya't ko pa'y may matangan ti umuna a panagandang na. Kaya't ko pa'y amangag ti panangibalikas na iti mama. Wano, mami. Kaya't ko pa'y makita ti isasarak na iti pagadalan. Kaya't ko makita amaandaan iti bukod na pamilya. Saan ko ba't ako kwatibiyag ko, mamang? Ano nagiti kayat kayo? Saan mo't amamaliin? Kasaan ada tayo ti ang desisyon? No kaano nga alaan ti akin kukwa iti biyag nga impabulod na. Fiona, anak ko. Iso nga ita. Kaya't ko nga ipapas nga arakupan ti anak ko. Kaya't ko nga iparik na
Di pamatag ko kan kuana. Bayat nga gang ang sakbay. Mamang, di yun to kumabaybayan ti anak ko ha. Iparik na yun to kumakan kuana. Nga oray awanak ton. Sa lata na pukawan iti ina. Babaan ka na kayo. Oray di mo ibaga, anak. Matumpala amin na kayat mo. Basta di mo pa'y kumapampanunutan na panawa mo ti anak mo. Ang baot ka pa'y itinan namin, iha. Sapay kumata din ang kaguray ti panangipudnok iti inam iti amin, Fiona. Maawatan ka, Marco. Agyaman na kiti panangisakit mo kanya. Mariknak ti kinapudnom agayam. Fiona, Sikan ti kadkadwak. Manipod na diagnosa kiti sakit ko. Sika ti imo na anak kakita iti panagsangit ko. Idi dya akon kabaulan ti marikriknak. Sika ti imo na anang tapik iti abagak. Idi kayat kun ti umipat. Iti abagam ti imo na nagtadtadan ti luwap. Gapo iti nalaos aboteng ko. Ama panawa kun dagiti agamak iti mabiit. Agyaman na kiti panangisakit. Kan panangilalam kanya. Doktor, sipod pa'y ubing ta. Napatagkan kanyak, Fiona. Inayat ka, ididimmakil ta. Ngam ni Rafael tinagasat di tapuso. Marco, Iso ang nagsakit para kanyak. Takabayatan ti panangag-agas ko iti marikriknam. Iti sakit mo. Paspasakitan na kamad ti asawa. Kaya't ko akabil-kabilan ti asawa mo. Kaya't ko nga'y parupakan kwa na ti kinawan serbina. Yung tiyang maraming dayta. Gaputamo ka na patungunay kan ka. Diyak kabala na dangran dagiti napatagkan ka. agyamanak Marco. Tanupay na paay kay ti panagayat mo kanya. Nagtultuloy lata ti panagayam ta. Makuna ka nagasa taglat ta. Tanupay paspasakitan nak ni Rafael. Adda ka mo tagayim ko amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan niya. Balunag ti pamatag mo. Ngaging gay ti maudi nga angas ko. Gayam ko. Fiona. Anya mo tunday ta cellphone. Disturbo iti panagkaidata. Ni Fiona ti umawawag. Anya, apay nga awagan na kaday ta babae. Diyaga mo,
Di mo sungsung-batan. Awan mo't lang ti Serbina kasaong. Mayla, Nauma mo't laangan nga umawawag. saklangan ti mga awag kan kwa na. Anya? Saanan? Anya palaga po nga awagam da dya babae? Ada voice message and send na. Ha? Mabit lang. Mabalin ka di asong batam ti awag ko. Kaya't ko lang nga denggan ti timak mo. Iti maudi akong taway. Nagarte mo tanday ta babae. Amok a paawa effect laangan day ta. Awag aklangan. Saan? Di mo aramidan day ta. No di mo kaya't asyak ti mapukaw mo, Rafael. Apay nakarubot ka. Kunak man no into nung may alawas pa lang ti pa nagsublim iji balayo. Kailiw kun ti anak ko, Mayla. Ti anak mo ti kailiw mo? Wano? Ti inana? Mayla? Sa bagay, husto mat no gawid ka pa'y. Tapno asikaswa mo ti panag-file mo iti annulment yo ka ni Fiona. Ha? Di mat do abulan ti kinid daw na kan ka? Sakbay nga ag-file ka iti annulment? When? Ano kasta nga rod? Dahito yan ti kanito, Rafael. Iti saan nga agbayag? Nawayakan ton. Maukarkaran ti nakasiglot at aliyo. Kukwakan tumatan, Rafael. Kat nawaya ka namang panaw ka ni Fiona. Siguradong agdanadan tumatan iti nakita ta lalaki na. Dandani makabulan matadyak nagaw-awid. Apay kasta ti balay. Kasla nagliday ti aglawlaw iti panagkitak. Agdiretso at manlangan di taoneg. Diyago nagtuktok. At damot tulbak ko iti main door. Ada nakatugaw iti tumba-tumba nakasango iti veranda. Nakatalikod di tayan ko. Iso adinak na imano. Ti idaydayang na. Iso dayta ti idaydayang ni Fiona iti anak mi. Tunggal paturugan na. Ti anak ko ti nakapaklab iti barokong na. Kat ti lalaki. Nagpuskol matan ti rupa masimrek di ti balay mi. Rafael. Amamunak pa'y gaya man. Awalan kay ti bayin. Fiona! Fiona! Ang piapinestrek mo di ti balay ti lalakim. Ayop ka! Di ka kumaglaaw. Ang mga numakariing ti ubing. Awalan kay ti bayin. Mugti ti anak ko. Fiona! Italaan na gawin ka. Nga maagiskandalo ka pa'y. Nagalasan mamang. Konsentidor kayo. Inyawid ti anak yu ti lalaki na. Ngamawanan nyaman na kada kayo. Kat nagpuskol pa iti rupa na anang ubay ti anak ko. Lalakiro ti anak yu. Di mo ipulagid ti aramid mo iti anak ko. Tasipot pa'y idi. Ni Dr. Marco tinagtultulong iti anak ko. Bayat ti kadam iti sidong ti babaim nga aglanglangoy iti basol.
Mamang. Ti amom, saan nga amo ti anak ko ti kaadda ti babaim? Amo na amin nga aramid mo, Rafael. Ngam nagululibak lang ni Fiona. Kaputaan dan taning ti biyag na. Anya kayat yu asawan. Di nakakayat nga paan. Tanalabasan ti sakit amarikrik nana. Di nakayat amadagdagan ti sakit amarikrik nana. Namangag na manipod kan ka. Amas ay ayatam ti babaim nga miso. Bayat nga'y bibturan kan makilablaban iti kanser sakit na. Anya? Kaya't na nga'y tantan ti analmedyo. Tamo nag-awan serbina na ita. Tamapukaw tumot lang iti mabiit. Nawayakan ton. Nga uray saan kayo na maanal. Anya? Ayan ni Fiona, mamang. Fiona? Fiona? Di mo sa pulan ni Fiona. Awanan ti anak ko. Kay damdamon lang ni Fiona. Anya? Sana po mo na ita, mamang. Si bibiyag ni Fiona. Awanan ti anak ko. Inawagan na kay ti maudi akong taway. Gamde mo pa'y sinugbatan ti awag na. Kaya't namang nagtitimak mo iti ang gagamitan kan patay. Gawin ba'y mo na itakan kuwana. Saan? Saan po na ita? Si bibiyag ni Fiona. Si bibiyag ni asawa. Siyak ti kanay nakadwa ni Fiona ay dinagsakit. Gaputa siyak ti doktor na. Nagawid ak dito Pilipinas, manipod iti Amerika. Idinadiagnose iti sakit na. Espesyalista ak iti sakit na. Iso nga inkagkagumaak ti nangag-agas kan kuana. Ngam nagdaras ti panagwaras ti cancer cells iti bagina. Naladaw nga minan ti amin. Idinaamuan na ti rekriknaan na. Kas iti napasamak iti day di amana. Pag-awanan na, nagatapang kayo. Diyak pulos mapakawan ti bagik. Awan sirsarbik nga asawa. Rafael. Naimbag ka. Naiparik nam ti panangilalam kadagiti maudi akan ito na. Siya. Awan sirsarbik nga asawa. Agsangit at man iti dar. Awanin. Diya kong makita iti kano man ni Fiona. Diya kong makapagkidaw iti pamakawan. Katag iti basong ko kankwana. Diya kong masunitan. Dagiti nagadwa nagkurangak.
Rafael, Awan sarsarbik, Marco. Rafael, nawayakan. Mabalintan ti agdan na akadwata ti anak mo. Ngam, apay nga itapay ti panangibagam iti kasta kanyak. Pakawanan na kumamayla. Amo kaguraan na iti dahi ti a desisyon ko. Ngam, awanan ti ina ti anak ko. Kahit kung nga ipamahisa ti panahon ko iti anak ko. Duhat ang agbalin adadakkel na. Nakasagahan ang agbalin nga ina ti anak mo. Pakawanan na. Ngam, nakarkaro lang nga may palagip ti kinawang serbik nga asawa ka nama. No makikita ka. Isong aklunat na guraan na. Ngam, nakaikading akon. Waswasan tan ti relasyon tamayla. Saan? Diyak kabalan, Rafael. Ay ayatan ka unay-unay. Kabala, Mayla. Malipatan na tumatlahan. Bareng no iti dahi ti nga hamidak. Ket masursurok tumat apakawan ti bagi. Gapo iti nagbasula. Kadag iti aginak. Nagado ti videos ng bati ni Fiona iti cellphone na. Inikat ng ti password na. Iso ama open ko amin ang naka-store aladawan. Kan videos dito yung cellphone na. Dahil man ti buyak. Hi, baby! Malagip ko dahi nga awag dahi titunggal maysa. Idi ka barbaruta pa yung agasawa. I love you. Amo ka no mabuyam dahi a video, kat awanak ton. Sana bale. Tamakit kita daktulat ta. Babaan ka dagiti videos ko. Ay ayatan ka unay-unay, Rafael. Si kanto ti makaamu iti anak ta, ha? No awanak kon. Ipatag mo kumati anak ta. Di mo baybayan, Rafael. No bilang ta mga sawa ka manan. Pilyang kumati babae ang mangipatag. Kan mangibilang nga pudpudno nga anak na iti anak ta. Ipabuyam ti dagiti videos ko iti anak ta, ha? Bayat ti panagdakkel na. Tapno amunan to ti rupa ti inana. Laglagi pa. Ipatpatag kayo unay-unay. No kaya't ka makita. Buyarin nyo lang dagiti videos ko. Katamok amalit na yun to tinalaos a panangipatag ko kada kayo. Kasladag lang iti abay nyo. I love you, Rafael. I love you, baby. I love you both. Mwah! Pagkawanan na, titinagpasulan ni Daddy, ha? Napay sana ka nagbalina na sayat nga sa away tinam. Ikaw kumakagbalina na sayat nga, ma, anak ko. Kasla makawat ti anak ko. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Tulungan na ang mangilintag kadagiti aramid ko. Ikanak itinadalos a panagpuspuso.
Akas itikid daw ni Ari David. Ugasam ang maming pinsan, tikinadakas ko. Kat dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigek, nagbidutag. Diyos ko. Talaga rami dagit nakarimrimon iti imatang mo. Sikan ti makamu kada kami Diyos ko. Italagkong kan kati amin. Ti masakbayan mi nga gama. Gaputam mo. Agda makagapo. Iso na pasamak amin dagitoy. Sikatin nang iturong kanyak. Tap na subyag ti kinalintag. Katalikod ti dakas. Nupay. Awalan ti asawak. Tulungan na ka mangyadang kadagiti sakat. Tapno agturong kiti dalan, kayat mo pagnaak. Diyos ko. Dagiti Salmo, Kapitulo 50 kat maysa, iti bersikulo may kadwa, nga agingga iti may kapat. Ugasam a mamimpinsan ti kinadakes ko, kat dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigak a nagbiddutak, kat kadagiti basbasol ko sila lagipak. Nagbasulak kan ka, when si kalaang tinagbasulak. Nagaramidak iti dakas iti imatang mo. Iti kasta, nalintag ti panangukom mo kanyak, kat nainkalintagan ti panakadusak. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, kan iti direksyon ni Jovi Tupais, isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions, kan Lady Elle Channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay, na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagkitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!